Aphan bina surisi bina haropa bina anutin chesong nama pini ngapri dari state government ka pini lada kake itu hal Karbi itu nampak dia tu asing tu nampak. Karbi itu han ke GDP song si mana man bolu, aduna tekom bolu, itu lah nama dia saat hekam orang lepas kali lada itu kini Karbi itu saya kira orang nampak Chandro dera ke haita, alam itu malam itu medi pernah terotan, sitabe alam itu malam itu ke kita besus nampak MTK lakoni tha sita itu dase nepet Karbi Allah temas kausul kateri clear rohana Karbi kali rohana tu ke Karbi bo kan di bawah dah dia kerja lapen klaim tek kurete kasun tu nak klaim tek tum bola nasi amut bidang ke nali pi ABHC tunoi PGR tunoi Congress ABCC tunoi ke chokte big Penang tu bro, song tempo, song mana lasso song sih kan lihat kok. Parti tempo, lasso song sih lasso parti sih kan apa kok. Dorong tempo, lasso dorong le lagi tang, dorong le mana kok. Pilih Karbi putih bah Penang aku pilih lagi. Itu le tribal Karbi yang bunyi kok. Karbi kali lagi tu. Apa sih MP Karbi putih ini dan api chesong nan komat chesong itu pilih doktor nomor ke tribal Kalimate tangge pilih people Karbi yang long district ini bokalan tapi district naik orang rombe people pilih nampak Meghalaya Mizoram people MP ke Bodoland Khasian tanghon KPK Tripuralen tanghon abim pegre bro itulah MP saya sih hand zero Karbi bukan cipunan yetim tato, lapan itu menginglo so bukan cipunan yetim tato. Lah siapa pikir kecok cek tadi, songjas kecok cek ada. Songjas tu kecok cek doi si binamut prima ke itu lah song tinggal mereka. Tetap doi penilai raja tongji mak lapor, raja tongji mak lapor. Penang tangga mahalong si doi resonte itu antar sidar mencetok, tapi pikir pilih kachesong rat kacheter bukan pilih Karbi khai kachesong rat kacheter bukan mai pentar seseke nondet lang gedi nondet lang Karbi bukan pilih pilih Karbi tu kachesong itu ni pilih pilih kurang angton yang kirim kirim boy hey kopiah pun Karbi si kachesong itu kemarin kangkir tegang orang itu masih langsung handbrake ke hang bangke itu langsung PGR kachesong tunce tik bangke itu handbrake lampa ninjena ne kopi kachesong ninjena ne itu lapen komande dak council kacariatan potum jongsi PGR ini sono patun C protante alal Karbi si hok edat nangji kapiri memang kan pepik kiri memang kan nah oleh itu alita bangke diri hal so atiri piason sinone Karbi akhei jimuku pomlo bokata benang komolo Meghalaya benang komolo na hok benang komolo si langsung diri bangke tumpet ka arenga jeringaji tumpet ka jeringaji butuh ngangkut ke sakit tangke itu pilot mana ke non Karbi itu ke ceterami mana pomlo itu ceterami ke bangke langsung atiri pindah hari itu mati bek nak boleh tunggang. Lasi langsung ke chesong PGR kalau si tulbian lo bertanda handbrake ke hang ke chesong takut tunggang. Handbrake ke chesong kalau si tulbian bertanda akan jembihe ke kuat kilong dipucalo tu beri dipucalo tu kali tulbian ke kabelong kan. Kachesong angku konon ketung songja pan rat si talung aku songja atum pan hoppe bangke songja atum si hoppe ke rat si bangun nanti seroke pali si kena kopo songja atum pan si rat bangun na kopo jong si nalitung cinggung le protante nirong nang mudri kuna kopo